Ubak senyau balang dhar ubaderu sembut menteri rang bak kajela. Haka jingkran haka senginang kong haka jingle hiar elap election. Naka benta ka kertong jongka National People's Party. Kakong ampar lingdo haka senong kanduli West India Hills. Kabade ke senong kaput barka Asam. Ulong kidan hadu sauteli ki parti ki bah khmat. Haka neka election MP arjar posau na Shillong seat. Hari ditang ka parti NPP. Kala kiu syakmat haka jingyok sensyari upajba nosong senong kajela. Ula pentibru ka parti Shen kan penyang sengubahai ki wede ki rekhot jong ki parti ki baper ki bawan penyaso apo ka parti NPP hakini ki sengi banuan. Uba senyo bahalang dhar ulong baka parti WPP omnon kamhi banyakren namar ka kutang hakana para. Ka kongres ka kali klem permit ka balak masyabat haki pulit haka no ka por. Barkini ki parti ka WPP berkongres ki balati kana ban poi syakakan hun liang persya. Ulong baka parti UDP hoy ketika babha tang baka bakiu ruem hia ruem. Haka bayade baka nartiang konstituensi. Kum unom ikmat ulapan sengau ba junyo siliang haka rukom trikam lada de kinong kersyan barki bom dairu. Kum unom ikmat andu arjar pra ulakan mawe kapor balai elap election hapdeng ki jing babun naka jing bom biang kilenti ki sengkin hapo konstituensi hari mentai kelakalan nadong syadong kamtam hakaliang ki suro. Ke NPP uga UDP uga kongres uga pra. Keprak pun VPP. Yang kurun lupa cek keprak pun tak tahu kelam lek ni bak kepar pun ngaku ke tengah kena perang bajok. Kin kuat dong pai ke dekat. Dah pakalar pa pun dari cium joki. Tom tu legit di kongres. Uman ngakam tu karibunan parmit ya ulai ker parmit dari ya aku dicakkan kumen berebor dari kawan kami. Yang kurun jadi di parti betul lupa ulai cap position. Reklam ni UDP boy reklam. UDP man parti ko ba. Tahu yung bang lu buka kulan kami ya. Kusuk ba. Em kalau dong speciality. Ana dong UDP ni ko right man. Pagkat ang kalaban ni bro yobi. Ko siya parti tali perlang ni kat kawan kami. Hak kami tarik. Daun meeting ya haya pusing. Hak tu pusing daw siya parti ni daw yung kana chwa. Berkana chwa bomwan bi. Tekwa UM lang bi. Hak itu sih. Dalam kepor perlok kam tani bentuk ini. Sawa kelano empty lang runga. Bawa kita ni anak kau lokal ini yang percaya le. Yang bahan yang batang. Naik peta ekonomi komia biong. Dan lu perap ambotes bunyo ngama ane. Cuma bunyo kreman ke berulai. Tapi le na bak badok sikit dong cepat timu kiro. Ni de la bakalabi ani be to pra pores ai. Ni pai bau ba den met kan bas kelang ka makalia wong ba nyade go biang nyade go hop ngade go lak belai dengan penduduk bangsa. Anu kentang le dong pa yo te pai dong. Hawai ongi maya ita drui. Au yo profite ki kamu profite ro. Dan dengar ibu tu ngatok menjai kena te kono sini. Pero orang man ke konsumul kuit untuk arsabo itu meyapi. Dan dengar untuk ngamaya song ikon tiga nga. Terkai meya kurimon. Bau cukri tak komen kita tak meya ini musim dia nga. Dekat orang tahun siapa ni. Engkau apa pertukirin usah apa kenahi. Kuito hakam dia. Ukanai bi yang jingnya to. Hajing burung yang prime minister ke sarkar di state bukan dia ini. Ini mari suara announce election commission. Take a date of poll. Sanction kama cinlak sopa wajar terliki kerana yung berau implement ni mari dia penilaian calon step menunggu benar ini. Waktu target kan kamu state apa atau unis nem tau yung luar ada new face atau pandemi gaurok ini wono kakak mungkin jawab yang ini. Hagan ni last cabinet trial announce election. Cimi kerai uga decision. Kamu ke sarkar mau perkanik lagi warok tu yang gua belajar kinong kedong yang lagi man ko sadin yang man ko dap ko biang lagi ketele yo jika mau yang di pan ke kamran kamu sarkar lek kami ni warok handai kini kamu bahama yo handai warok ko lagi yang jingkela jingkela ko nak ko apply te ong yana ngajuk kenu angi parti gong kam tamilipi nila le bon ba ya jai ni matau pa ba ni ta ong da bi ki kamu pipi ni le state yang ni kawan ni ngati me kamu le ki de man negatif bro
Kual set example ibu ngah kamu ni mo yo lah dulu tiga wala yo lah yang man belum cak penbet yang di area yo ni. Boy sekali ke face, yo aku tiga scan debian, kiyung ting yung lekar yo lah percangi, yo biar biang nurti biang scan, biang ngeblok oleh keren kumbang di yo mani buat kok buat selak. Kata kerja man gak ni, urok kendai public song ke JJM tok jandep pagi area yo ni. Memang tu sadin, mana ke fast kondusi kuriok sanction hawrak kondusi hawrak ini senang, hak ini senang berada. Hari ini Taiwan yuiwal, kacuman le, boni kena kerusam lagi yang kurcai dalam bakala. Percang orang asa kata international stadium mau aja di Oman ibu dap ko biang in term of sport infrastructure. Buang boyo, lantai ke puluh mana ibu boyo kami yo onar teh tahu ke sport asset. Tahu. Handai yo utara lebiang, handai cim menor yo kado yo handai kan do kacak kenang empoi bisawan kan wan rak ayu hospital tang ni menai dah bahan bunuh. Tahu macam lah, kam dia kau kerja. Kita kuriga ke blueprint yang inong hikmat. Kita kuriga ke blueprint yang inong hikmat. Hawa ngam teh ke sarkar mikhalia haji alam yang konek ke sama. Emi ke blueprint kat wakala ni mana ke sini kat kau mana ni. Memkuat man kaman gini parti wan ben wan kena ngambeng kena myo por mdu no ni tu ben kena ngale. Kam tam jam kelam personal lagi yung nga. Ang kita duyo bim kwa do kelam lagi yung nga. Ang pe oro kibru kadang kelam menga dang kuo engu yo blai kan ran ni. Tenai te dau ikan nilai company man kesing hayo tau kan election. Emi ke principal Emi ke blueprints, emi ke mastermind kamu ni bertaga state kau ni hak jingalam yung NDP. Upscape yung kelam parti kamu nonggi kagaman ke state jing kalak don hatimir dong ya kamu ngani. Kamu nong hatimir oki dulu men utangnya rumi kagaman ngani. Kenuk sa ko kian how arja kapra forming MD1 Haiti por. Small example, ko kinta mong soka panay pi. Kabojan ang kamu kindi hajar puluh por. Hapo ang rutulis nem present kelas baik kamu apa nya hajar puluh. Keteman ko kamu hatimir. Keteman kestir hatimir yang dia. Haiti por ki several group ketua ngi women's empowerment. Ko kamu penlai ki skip ki mambe ki mampayo yo upre sengki la jongi. Haiti por the whole mekalia several group. Kamu sojar list pak kilam dega mengelatang sojar list pak tadi dalam seluruh grup. Hapon rusnam sensar gen NPP. Kat kawan kata emi sampa wajar teliduna hawa aneh dani. Kata emang emi hatmi. Hawa wajar berakar pra. Kerikot sugini ki waterhouse connection. Kiumba mumri mengkaji kesor. Haiti porong di panik ripon ki PhD department untuk banyak jawara. Orang kamu yung apa nagalia MBD yung kuda poi hayu. Kamu petai kayak cong nekan dulu. Nyawa aja pelajar terlido ni yung ko poi hayu hanong kedong. Nak nyawa aja pelajar terlihat do kata sakumen pemenai pi ki waterhouse connection pon kalia lamba ejin kle yung government emi ni lak yung duna jetel kaman kami. Nggak anu ke blueprint nama ngalai iwan. Sansnem more or less kendai power persen yang di cenang murah sok persen yang murah jai. Sampai ngu yang pelai yang ngangkat bor lembang di penjok yang biang. Haiti por yang belum melak serok debiang. Mereka ingin next step ke blueprint yang ngatam juk kana beruga. Kilida skim juk kana buat tanya kuring yang lagi. Kita tak kilida juk kana lagi. Bonsing proof di kam lagi. Ye chong yo ngau ki presiden ngi rong bak ka tukan gi wadem hakti kita do. Yo sker gi yung club ki yung skor warok tanduk lang duna. Percao kap cakatak sektor wan. Percao pembiang gi skor gi yung club at least yo chong meeting tahu man meeting. Yo lagi kon yang ngau school di utamong i skor ga tadiri. Kita karkaw man ni hadon ni si more or less 80% naman ko dako man duman ko lang kenang. Poin sekali man ke sektor jadi ke poinan. Percaya cong, kamu arjar kan rukannya hawan kedua. Awak tahu surok debiang,
Malu melaki yung klop, yung skur kan yung wala na percangong jo. Kayo ulit ka next step. Katukan ni Gilporong, hakawan natin ko to si Dangbon, Gubon, kurang tamo na tinyong. Awan niya, waro. Mbojit yung ato, yung penduduk dyan yung tinyong. Yay, tel na kanay nga doon, kanay yung tuloy tinyong ang ko to siyo nga. Ay, Gilporong nga, kanay tuloy tinyong orang na, yung nang chong na yung penduduk yung waro ito na. Yun ito, na percang ulit, ikam, gubakar niyo wala. The bond di roman ko rai ko siyo ni. Yo por lai pligi bru yung as po blok. Ikam do kar san yusi. Hapo thalas kay blok chimpor ko arlitiao. Perchama pus marte mile sa skim halor wi rob ipay ba. Hon bayar kya kamri thalas kay blok. Memman nim to jo bara ay ginam dong blok. Tomong chai la chong. Ngalai ka face wise lari ka blueprint ka kami yung kamu nulai ka nung sige nga. Demo ulai ka te bon ki balang ko na ahri nga. Ngau kanai bi ka nung sige nga kadus na mane meleo. So bau nyau di yung mane chana. Kahit poru ya le hawar jar pra. Ka first time ka wa male. Em gumuri lang bakla. Ongi kampun na. Ang pencob yung masaw dan kenal boy yang tutong korek, no problem man ko disket. Amen ko cina isu yang pencob tu dong cenong. Ya kau yung maniu, kita jodia kadom ni esyongi. Ke parti NDP, kejing wan, kejing mud, kejing mang yung ikum ke parti kam ke sorkar bro yuwa. Dosa bahawi cimkia yang di kat kedai tadi. Mohon di wan tab, dami wan tabot, wipawi. Lakin mo bagi por ko dala juang inga pi election mem kam ngo. Wat bon se nasi tak bot bon ko la bri bon ko kai merdok do ni. Mem keno itu ro ne ba yo mano ye duna ji puci ne gedeng yang ke parti deng sarkar. Hada ikat kau man kan ni. Man ko kam do kata-kata. Tengah em la jing chania hagi kon gyo nga yang ni kon si woro. Kam jo ibu jo kerja ni apa sup tem penting. Wat kam jo iu pun kerja lo kulang ibidem mesin lumaya sama baik solang no. Hagani ganti yang man ko si wala keman hagil yang woro. Kamu di tang do di negi por cikipor. Jam cika tu woro lo mano nomi kemar yang pinyau sedang nak ko si yang asa yang por still level. Menjam bilang bakalai bidang pai bak yang ah. Hai bor wat bien. Memnyau pena. Mem yo bay yo ko. Memang ucap kalau si uman kau krem sulah krem tak. Memang ucap kalau si uman kau ucap krem banyak gibitron gibru. Job hawar jar pra man kau ciba awan artiang. Hawar jar kali mana full fledged emne yang ke one artiang constituency. Hai di pori kulare di lekong. Kenapa ipor lai kan basok kecolai memluti memsken kau liwan dekai kau waro bam jal pulu di. Awal lepas tahu job, nong kau yang punya orang pelak na, itu adalah asas dan mong togi pipai bagi orang. Andai siapa suka tahu kalam kenang itu untuk apa kelagi. Kino percaya orang itu percaya lu emeli usar deh, emeli kres, orang kata om lu anu ni hari tewan. Tentu mesti nebak wayo yang aku nomi kemat wayo pipai bagi, itu is totally different subject. Nggak ke blueprint. How am I no kemat ngam ke blueprint? I'm not fit to be your MLA. Ngabong itu.